សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនញាតិញោមទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពីខ្ញុំបាទសឹមសុខាចឹងនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមចូលមកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរើសថ្ងៃខែដើម្បីសង់ផ្ទះក៏ដូចជាមេធរសម្រាប់រងាប់ហ្នឹងហើយចឹងថែមធររងាប់ឲ្យខ្លះហើយជាការពិតណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកគឺរស់នៅជាមួយនឹងជំនឿដោយសារតែបុរាណអាចារ្យរបស់យើងនិយាយរួមថាដូនតាខ្មែរយើងជឿទៅលើអរុក្ខរៈអ្នកតាម្ចាស់ព្រឹកម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សានតាវរជាដើមថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះបានផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខទុក្ខមកដល់កូនចៅសម្រាប់កូនចៅណាដែលធ្វើពិធីអ្វីមួយគឺមិនដែលចោលទេរឿងរលឹកនឹកទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះនេះបើទៅតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក៏ដូចជាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងពីបុរាណកាលមករហូតមកដល់ជាប់មកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេហើយមុននឹងធ្វើអ្វីមួយគឺតែងតែរើសរកមើលពេលលាល្អឬមិនល្អដើម្បីធ្វើអ្វីមួយជាការសំខាន់ជាក់ស្ដែងដូចជាការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងដែលជាទីលំនៅគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងក៏ត្រូវរើសមើលនៅពេលលារើសមើលនៅខែថ្ងៃអីជាដើមចឹងទៅដើម្បីសាងសង់ផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏ចូលមកចែករំលែកថាតើខែណាដែលយើងអាចសង់ផ្ទះបានអញ្ចឹងណាមែនតែនទៅខែដែលអាចសង់ផ្ទះបានគឺមាន6ខែហើយយើងមិននិយាយអំពីខែដែលធ្វើមិនបានទេយើងនិយាយតែខែណាដែលយើងធ្វើបានតែម្ដងអញ្ចឹងសូមចាប់ផ្ដើមខែធ្វើផ្ទះបូកធរងាប់អញ្ចឹងយើងទៅមើលខែដែលត្រូវយកមកធ្វើផ្ទះសិនអញ្ចឹងដោយបញ្ជាក់ខាងដើមមិនអញ្ចឹងថាខែដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាផ្ទះបានសាងសង់ផ្ទះបានគឺមាន6ខែអញ្ចឹងសូមទៅមើលថាមានខែណាខ្លះទី1ខែពិសាខយើងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាតាំងពីបុរាណកាលមកដូនតាខ្មែរតែងតែជ្រើសយកខែនេះដើម្បីសង់ផ្ទះតាមក្បួនតម្រាពីបុរាណសង់ផ្ទះខែនេះគឺចំថ្ងៃដែលទេវតាប្រោសប្រទានពរសព្វសាធុការសង់ផ្ទះកាលណាមានមាសប្រាក់ចូលមកហូរហែគ្រឹះផ្ទះប្រពៃមានលៀបសំណាងកើតមានដល់គ្រួសារម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងណាហ្នឹងខែទី1ខែពិសាខអញ្ចឹងយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃទី26ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែឧសភាចឹងខែហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើផ្ទះបានហើយល្អទៀតផងទៅមើលខែទី2ខែទី2គឺខែភទ្របទខែភទ្របទនេះបើយើងនិយាយទៅគឺជាខែរដូវបុណ្យភ្ជុំហ្នឹងហើយចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាមូលហេតុដែលដូនតាខ្មែរជ្រើសរើសខែនេះដើម្បីសង់ផ្ទះព្រោះលោកជឿថាខែនេះចំខែកាន់បិណ្ឌធ្វើបុណ្យដាក់ទានមានចិត្តជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាជាឱកាសតបស្នងសងគុណចំពោះឪពុកម្ដាយដូចនេះហើយបាទធ្វើផ្ទះខែនេះនឹងទទួលបានសេរីសួស្តីគ្រឹះផ្ទះល្អពេកក្រៃកំចាត់ឧបទ្រពចង្រៃឲ្យវិនិច្ឆ័យខ្ចាត់ខ្ចាយរស់នៅសុខដុមរមនាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខែទី2ដែលអាចធ្វើបានគឺនៅក្នុងខែភទ្របទចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាខែទី3គឺខែកដឹកចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលារហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាខែកដឹកធ្លាក់ខ្យល់មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសង់ផ្ទះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខ្មែរពីបុរាណជឿថាសង់ផ្ទះខែនេះនឹងនាំមកនៅមហាសុខសួស្តីមានលៀបសំណាងរបររកស៊ីកាក់កប
ba chỉ nét phơi ca nằng lang bạc khai mía bạc châu hồ hài chẳng khai tì bấy cứ khai cả đất kết chập bị ngay tì mà phây khai tổ la rồi hốt đọt ngay tì đã bẩm bấy khai với chỉ cá xong tè bàn khai buồn nó khai tì buồn cứ khai một cái xe chập bị ngay tì đã bẩm buồn khai với chỉ cá rồi hốt đọt ngay tì đã bẩm bơ khai nụ xong tè nông khai ní đặc liên đạch grọp bằng co phiếp nghề sưu nông ca xong tè bọn trái tam tùm niêm pi bồ ra này cà mốc đồn tạc máy tay chưa tha xong tè khai ní nịa kê riết miền ba rầm mấy bật đo sát thán cao ông cử tè bà bàn xong tè cả ná sát trư prai chỉ mất rương măn sập bài chất năng rồi liê sạp xốn cơn vua cản sạ khai mới cái xế khai tỷ buôn chạp bị ngay tỷ đập bầm buôn khai với chỉ cá đó đọt ngay tỷ đập bầm bơ khai thnu khai tỷ pram cứ khai bọc kết chạp bị ngay tỷ đập bầm bấy khai thnu rồi hốt đọt ngay tỷ sàm sấp nông khai thnu khai bọc ní đột ta mai kết thà sang tia lọ bầm phật phơ tia khai ní ca ná nằng miền kèo cố rọt nặng miền prạ sập cướp châu nông tia bà ní bà vô để ta mà đầm ra bọc mài dướng đại lục bàn chừa che hay nằng căn bị đào màu tầm mưa khai ti phẩm muối đấy cứ khai phật khôn kết chạp bị ngay ti mà phơi phẩm muối khai cùng phe rồi hốt đọt ngay ti mà phơi phẩm pơ khai mì nía sang tia khai ní tua vừa với của hội thọ bán lại cả riêng sao mong nông chất cô rồi liệt bạt ở miền tại riêng sờ bài chất cua sa miền sụp hẹ mèng cô nè chẳng là khai trang phẩm muối ní cứ dương á giờ một phơi chia cái hạt than sang sang ti lùm lợi bàn hai chẳng bắt cho về đi tiết dương từ mưa thò ngọt trong bát xong đặt thò ngọt ở một mê pí thò ngọt mê tì mùi trắng xôm thuê ca sốt chớp tớ pru pra anh rụng ngọt ở trang trong rai ra rập pư xây chơ trường tè cha mây bay chướng rồi lum rồi liê trốt trôm cua tiệp về clay so trong rai miệt phần đệ việt cao pro hồng pom sập bộ pro lai lót so chăng đỏ miền pư trong rai tớ pru pra anh ao rụng ngọt ở trang trong rai pi mê đầm bô chuẩn lót bằng con trong plan group rồi nút rồi niệp rồi mang chân trang sai thia bằng cua nuôi nắp sờ bơ căn đáp chạp cam bát đớp cừu pra anh rụng ngọt ở trang trong rai sập chôn nan na sát miền trường buôn trường pi cứ cốc vay ti tôi miêm mông nhị sma ba ska sầm pôi tôi ở lo cho mực nong sọc rót cho cướp chợ là họ nong phum ní hiểu ngọt trang đớp cừu pra anh rụng ngọt trang bát cầm bát mong trời sách pin pong trời long pin thliê đớp cừu pra anh bát sách pro vay mình đói trật trường đớp cừu pra anh bát sách bị mốc bị cào ao rồi lấy rồi lùi sập sạt trời về lia son té ase sạ tao mê tì pí ô mẹ nam mô tê pê sao phép cầu vi arahang samma sambuddho te sa paramaita nụ hiya ven ne te sa upaparamaita nụ hiya ven ne te sa paramatha paramaita nụ hiya ven ne te sa palia maha te cho pancha potho rom pech hon hon tớp anh chơi pre pot miền bón ne apalauk mok ach san thoa prung ngop tang priy ha rôm ngọt đèn priy hà rôm ngọt đèn priy đào rôm ngọt đèn priy cả ba trăm bảy rôm ngọt đèn priy côn chay rôm ngọt đèn priy hân dòng khôn cao thìa say rôm ngọt đèn cốt cua ăn để đặt thấy rôm ngọt đèn mất pre cua ăn nè đó nơi tây khang cào rôm ngọt đèn su âm po lang ca rôm ngọt đèn nè chị đầm bốc mồm tôm đèn rôm ngọt đèn cốc tôm đèn bánh phum rôm ngọt đèn priy mê dìa rôm ngọt đèn nè vô kỳ sang cót sang cuốt sang kiệt
ថ្មិញវិញព្រះកម្មដាំប្រណេតចុះរងាប់ទាំងស្វែកត្រឆាត់បិទផ្លូវប្រវែងកែងខ្សែបញ្ជាន់ភូមិជ័យបង្រួមភូមិចាស់រងាប់ពោះចូលផ្ទះរងាប់ទាំងអ្នកជិកភ្នំរលំឈើធ្វើព្រះវិហារវាលក្បាច់រចនាគូឆ្លាក់ចាក់ស្រែរមាស់ត្រជាបៀតជើងថ្មិញកាត់ក្រចកដកភ្លុកអំពីកុចសារងាប់ទាំងពោះថ្មដារងាប់ទាំងពៀដែលដេកមមីមមើយល់សពរំងាប់ទាំងអាបធ្មប់រងាប់ទាំងព្រឺព្រួចរំងាប់ទាំងស្គួតលីលារងាប់ទាំងឧបទ្រពចង្រៃរងាប់ទាំងកាតីកាលកិនីរងាប់ទាំងរោគគៀបជាតិហេរងាប់ទាំងគ្រោះជោគគ្រោះជាំគ្រោះខែគ្រោះឆ្នាំគ្រោះថ្ងៃរងាប់ទាំងខ្មោចនាពីងយោពីងយាពីងមកមានគ្នាពីងមកម្នាក់ឯងអំពីទិសទាំង8ពីងដើរទាំងយប់ពីងដើរទាំងថ្ងៃពីងដើរពីយប់ដោយសពនាពីងមកមានគ្នាពីងដាច់សង្វាយខ្មោចតូចខ្មោចធំខ្មោចតែងដើរធ្វើគេនៅខ្មោចស្មូជន់ទៅអញសូត្រសំដែងនៅទៅប្រមុនព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃព្រះកែវវិជ័យនៃពុទ្ធរដ្ឋមាត់អញអើយបីដូចរន្ទះទាំង7សែនអញស្រ័យតែម្ដងក៏ក្រែករបើកទាំងបាតដាលចក្រវាលពុទ្ធាយាយីធម្មយាយីសង្ឃាយាយីទាំងក្រឡាមហាប្រតពីអូមេពុទ្ធិនីករាជាអូមេរងាប់មេហារងាប់ស្ដាប់បង្គាប់អញជាគ្រូបាជាយសពប្រសិទ្ធត្រូវវិនិច្ឆ័យសន្តិអសេសតោអញ្ចឹងរបៀបនៃការមើលថ្ងៃមើលខែដើម្បីសង់ផ្ទះសង់គេហដ្ឋាននិងមេរងាប់ចំនួន2មេដែលខ្ញុំបាទបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងនេះគោមកដល់ពេលបញ្ចប់ហើយដែរ